Hvala pre svega na mogućnosti da organizujemo tako lep koncert ovde u Novom Sadu. Hvala na prostoru i organizaciji. Tako je, ja sam sad došao na master studijama u Finskoj, samo što prvi put sam bio na osnovnim studijama u 3. godini. Bio sam na 2 semestra u Finskoj, u Istočnoj Finskoj, u gradu Jovensu. I takođe sam pevao u ovom horu. I kada sam završio sa 2 semestra, pozvao sam finski hor da dođe u Srbiju. Oni su se nakon, recimo, godinu dana dogovaranja, oni su odlučili da dođu, a onda sam ja ponovno dobio priliku da odem tamo. Tako da mi je jako drago da sam sad došao sa njima. Hor iz Istočne Finske, odnosno hor sa Univerziteta u Istočnoj Finskoj iz grada Jovensua. Osnovan je pre više od 40 godina, a profesorica Helena Hulmi je bila dirigentkinja već preko 30 godina, tako da većinu vremena predvodi hor. I takođe ću da kažem da finski nije težak, on je samo drugačiji i zanimljiv. Suomi ei ole vaikea, mutta se on erilainen ja mielenkiintoinen. Da, hor peva različitu vrstu muzike, peva najčešće finske narodne pesme, peva duhovnu muziku, peva takođe, finsku zabavnu muziku, ali pre nekoliko godina su krenuli sa pevanjem rock pesama koje su ispale vrlo dobro. Tako da, pa ništa, šta još da kažem, želim vam svima dobrodošlicu, nadam se da ćete uživati i tako da bih pripustio reč profesorki. Okay, you can talk now. We are very happy to be here and we are very happy to have such a big audience, although it is such a lovely evening tonight. We try to make your evening even more lovelier than now outside. Drago nam je da ste došli u ovolikom broju, iako je tako lepo veče na polju. We started this concert with our so-called entrance or entrée music. It is a song from North Karelia, where we are coming from, and this song was called Kiiri minna rap. Otvorili smo ovaj koncert jednom pesmom iz Severne Karelije, to je region odakle hor dolazi, i to je rap aranžman narodne pesme koja se zove Kiiri minna. We continue now with a very old traditional Finnish text, kanteletar. It is like Kalevala and Kanteletar, they are our national poems. And now there is a series, 7 small songs, which are telling, of course, of love. And it's very difficult to translate in different languages or other languages because the text is so very old. But between these songs, we continue one song after another, so there will be 7 different kind of songs. And I hope that you can understand something that is happening. If not, just enjoy. Sada ćemo pevati jedan splet kompozicija, 5 kompozicija, koje polaze iz epa Kalevala. To je veoma stara knjiga finska i jako je teška za prevođenje zato što sadrži puno starih reči, ali govori o ljubavi, tako da nadamo se da ćete uživati.